ole clear tu te in zawai na tharin chi bai kan buk le ve ka cheu ole tun tuma chuam zaithiam lampang chanchin khanan shoot vele thunganga tun tuma hian mi-hâng zaithiam tin hla te po phuah thiam ni bok omoi em tak nei tu awang lai la em mai tina tarnari chanchin toy fel deuh hlekim kanan ngai thla anga chumi pa chuan a hlim thla then khat te kanan clear ho le don ani a chanchin ziak tu hi kan una pa te di ka chong thu ani a ani chunga hian a tharin lom thu kanan soile ani clear tu te channel la subscribe lo kanom chuam ya subscribe sak turin kanan ngen thar vele chewa tin a kanen ro ni chan video te a top thlenga min an thlir sak ram tur kham kan han ngen vele bok cheu ani buin thlenga channel min han hlut sak ve tu te zong chunga a tharin lom thu kan han soimol mol ani zaithiam o special tak zingami tarnari hi apian pui hming dik tak chu ana mei bulok ani kumsang azko somruk pahnia musician bolik sound studio wa sound engineer ike tarnar nen anin neya kumsang azko somsari pariata anin thena pasal dang aneile ani ike tarnar nen hian no saruma en nom chuana anzai dun fo thina azai thiam ema wangin queen of rock and roll ti a minglem anwa hi a om lo lem lo hle ani best selling music artist of all time ni thei zinga atil hi afak oma ala record zong hi khovel puma million zachuang a hral hep mai ani kum sang azukwa samriat panga a USA for Africa in we are the world ti hla an saka James Ingraman that someone somewhere will soon make a change ti an sakzo chia tarnari hian ron sak chun zomin omoi phone nal lutukin we are all a part of God's great big family aron ti lara adot le a Billy Joelan and the truth you know love is all we need ti asaklai taka tarnari tenor ron pe kha a ope ka dikin kabinga hian acham reng mai ni kumsang azko somthum pakwa kham Tennessee USA a lopianga alai chin unaw elin buloki po hi hlaphuah le zailama duai lo tak ani bokani tarnari hi Grammy Award voice song pani lai dong thei ani Grammy Lifetime Achievement Award dong to bokin Grammy Hall of Fame laglu ani to bokani kumsang azko somruk pasari kham Rolling Stone magazine in cover gala an manga mi-hâng zaithiam meichia Rolling Stone magazine a cover gala lang masaber ani kumsang ni panga kham Kennedy Center Honors hlan ani kumsang ni song pathum khan US khwale tuini na hlipin Swiss citizen aloni ta kusnach Switzerland a thi thlengin a omta ani kumsang azko somnga pariata tangina zaitana a concert voinga na Break Every Rule World Tour 2 a hlotling le kumsang azko somriat vela highest grossing tour by a female artist a puan ani kumsang azko somriat pariata Brazil khopui pakhat Rio de Janeiro a concert pei chu tunlai trong takin a bon lutuka largest paying audience in a concert by solo artist in Guinness World Record ani thei hialani kumsang azko somkwa chhovel kham tor rang lotling tak anei chawa kumsang ni a 24/7 avwa chu ator na zonga poisa alo chua number tum ani kumsang ni pakwa lo her chuaka tina 50 anniversary tor lotling tak anei zo nuin music hovel abai bai ta ani tarnari te chung kwa hi Tennessee State thingtlang cheng thina ni an har sa ve hle thina ni apa hi Poindexter Farm Highway 180 in lo fathin ni anu le pa te hi African American ani ano pan lai hian la cotton an charmal mal thina no pang te ani laim an unaw thum hian Knoxville Tennessee an omranga indo pui pani na in ananga atul an thokta ani tarnari chenna apa telema apu te hi anupa in Woodlawn Missionary Baptist Church pastor puitu deacon ani sakhwana lama an fir hle tarnari hian asakwa hi Baptist Buddhist ti in asoithin Baptist ko ran ziding nima sila apa hi Baptist ko rana puithiam te naw Buddhist sakwa inlet ani
kumsang ni som paruka Lions Roar magazine in a interview na po ta na rihian. I consider myself a Buddhist ti in asoyani. Bronzeville a chen laya abialpa Harry Taylor ne nanin trena. Harry anen hian high school a basketball game a in tong an ni a. Kumsang ka ziko samriat paruka Rolling Stone chanchin bu in a interview na po Harry a chungchang chu hetiang hian asoya. Harry was real popular and had tons of girlfriend, but eventually I got him and went steady for a year ti in. Tinata na rihian farin pahni aneya. Pahni a adop bok ani. Tisang kumsang kazuko somnga pariata afapa Raymond Gray ka ashinga. Raymond apa chu St. Louis a aton sabop music band na rimoy tumchin Raymond Hill ani a. Anu a ikita narnen anin nei hian a pasal hian Raymond Gray ka hi Greg Raymond Turner ti in aming atlak sakta day ani. Amalama kan soito angin ikita narnen hian anin trena. Tijuan kumsang kazuko samriat parukhan a pasal pani natur betcha German music executive nen anin tonga anin mel duta ani. Betcha hi Turner ain kumsom parukin ano pangzo ka. Kumsang kazuko somkwa khan Switzerland an pema sang ni som pathum khan ani neita ani. Turner hian taksalama riselo na neu nein BP sang le akal thalo anei thu te asoifowa. Apasal betcha hiam akal adonate hial ani. Kum sang ni somni pathum mei ni somni pali khan kal kansarin athida ani. Koveli na sun tak mewa. Mitranem takin anui thu hi ansoi chuak na sahle ani. Tijuan betcha nen hiam athi thlengin anin nei ani. Tijuan hei Turner hi country trip angin zaithiam kovel huapa larani kan ti to kha. Chuwangin ahla te hi atam me ahla sak chi rang rang lar tak tak atama a chanchin kha khati deuh zong kha kan han soi thei ni ta mai sela engpo ni sela soi don chu soi tu tam tak oma ahla chungchang thil te po han kheu hona han soi chip dewa khatiang han soi zaw deuh tham kha tam me ni chutiang chu ani a ama hi kan soi ta ang khan Mi-hâng zaithiam ani a amel ena pu lovin a o hi a tha em ringot mai ni I azai mel te hi mu anuama om muna tangin tang taka azai kan han en phei chuan nga om muna tang hian engtie kan lo tang ve trung thei ani chutiang khop chuan azai te hian ril ru a pena sa hle ti a hriata I chutianga khovel huapa zaithiam mingthang ani a chuwangin azai te a ori te hian khovela abik takin rimoy khovela mun poimo tak alalu reng don ani ti hi I asoi thei ani ole thlir tu te khati chin zong khani le phot mai sela engpo ni sela chanchin dang ngai nom dang deuh te om tak le trul dan ang selin kan han tar lang le sel mai don nia zawai chunga lom thu kan han soi ani